Myntri Rangbah ke Jylla konrit ki sangma ulabu eu Mawnongrim bante ke Secretariat ke Bathymmai henu Shillong ke benlong umau jam bekongsan ya ke Jylla. Kani ke projek ke belongkum ke dak jong ke jing penhe ke nong ba Shillong ke temu bentawi ke jaka pedeng na ke bentar ke jing roy ringkat bagi jaka belabu kerpang na ke bentar ke jing peniai bagi jing tip ke nong ba. Myntri Rangbah ke Jylla ula IT kini projek syaki pat ba ke Jylla da ke bepen kesan ya ke jing temu jo ke Jylla na ke bentar ke jing kiu seprang ba ke roy ke par. Hakani ke Jylla ula pelat pat baru ke skim social sector ke belakot ki nriu pulai klor tingka ki ba ajung mentoya ki nriu hajar ngut ki brio shimed ling bagi jing temu kum ke CM elevate focus green Meghalaya bat ki project penroy haka kam jngok kai perthei. To be invested in this zone to completely transform Shillong city as we know, and that is the larger vision and the larger goal. And we may not be able to complete all of the directorates and the secretariats fully, all the blocks, but I can assure you that we will make at least one or two of the blocks operational within the next 3 years to ensure that people are able to see this symbol of the aspiration, the symbol of hope, the symbol of the entire vision that we have for the state of Meghalaya.